Okay. Type and work to ni basic class na panoitin. Time and work itia hele ni kotha min na to chu ni izat na chai dem helo le hiza chui kharin achaya hele izat na zo dem to tabang alang pia he zi in time and work a het dem poi mo pen che pam tela basic khavi chi ki lewan a in na to nin b in na to nin hele b in na to chu a chun ni swami na zawin kyote 10 days in na zawin B chun 12 days in a zawat. 12 days in a zawat ilahan. L B chun na anto khona le ni za na zawdem. A plus B chun tonghana na le ni za na zawdem. How many days? Akitya hila chun. Amma hin ni soma sulut A hin B hin ni soma na ni sulut chu agoma ngop ni ngai le L B chun ni za sulut dem ti han na nga chu ana to hen ngai hen ma sapena ana to chui tabang dam ti le total work chui ti ke nam tia hele ani khotha su lu zat LCM ke la ai in le 10 to 12 chu LCM la hele changa en la 10 to 12 chu LCM la hele zan ham 2 5 10 2 6 12 5 la 6 question be the tero ya cho 5 this is multiply la chun 5 to the 10, 10 into 6 to 60. 60 unit work to the. Na to ding zat chu zan ham. Na to ding hol do tal cha. Na to ding chu som gu bo min. A chun ni som na chai in, B chun ni som na ni na chai. Na to som gu chu atya hila. A chun ni khana zat chai zo dam. A chun ni som 10 into chiti vra chan 10 into zat times dam. Izat bola hile som gu bhlengam tara 10 into 6 again ela 12 into zat times some 12 into 5 let's say 5 unit per day ni khana chu zan ham nga chai chu b hi is ama hile chilanga hen b hi is ama hile ni khana nga chai nia nga ni thoma nga lia nga Nigumanga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nasomna niya chela 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 Ngoma hili za tamchi 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 times 5 into 12 so 60 unit tia hele ni khana nga to do ti ne e chun ni khana gup to do ti ne gup cho to hele gup jo som be bolai la chana to cho ni som sulu na hele 6 plus 6 plus 6 plus khani thumli nga gup sigi ge ku som atya la chun som gu na chu to chai le a plus b chun ni khana za to do am tel a plus b chun ni khana za to do am tel 5 plus 6 zan ham 11 unit per day ato khamana le na chun na to 60 unit chu 11 unit per day ato do na ni za su do nam tel 11 5 55 plus 5 5 by 11 days. Absolutely ne. To chance hai. To tabang hin. Basic cho. Ai le basic mama question khat hin solve kiro ten te ka banga. Te ka bang chun. A hin ni swama sulunin B hin ni som ni suluna te taute bihin ni som ni suluna ata tele ni zane na chai handem ti vat dwa hele alang pia chu LCM total wa hen na denga LCM la ke ngai
ana to ding het na ding LCM la ngai abana chu ta chung ki khun ding hin a plus b chu ni za absolute dem tian hol lo ni ngai la na to ding chui hol lo ngai cho to ding chui hol lo ding ngai la to ding chi pi ki tiam total work chu pi ham te LCM chu ipil LCM tem da la ni sulu cha LCM kira ding 10 to 12 10 to 20 chu LCM kira ding he 10 to 20 LCM la he la ham 5 to 10 5 for 20 kisneo the na lai 2 1 is 2 2 to 4 1 to 2 kisneo be the lo ya cha sam chi se LCM na la chun 5 into 2 to 10 10 into 1 to 10 10 into 2 is ham 20 to ding hol ta to ding chu ham 20 unit 20 unit hele b chun ni som ni sulu na la ni khana za chayam tel 1 unit per day this 1 unit per day 20 into 1 to 20 chi ram pian he ti multiply na za times them tel 1 hele cha ni khotha ni khana to do za ni yang cha ala 10 into za ham chi 2 to 20 ya ni khana ni cha e ni khana ni unit per day 2 unit per day to do a chun 2 unit per day to da b chun 1 unit per day le an to khom na le a chun ni khotha ni to chun b ni khotha ka chun ki gon da chu 3 unit per day hon da chu to khom da 3 unit per day to khom ne chu na to chu bo na che hon da to complete the work ele b chun ni za sulu andam tele na to din chu zan ham 20 unit hin to hin ni khotha ki gon ma chu zan ham 3 hi 3 by 20 days 3 by 20 days it is it here fraction rounds it 3 5 by 10 3 6 18 plus 2 19 20 days 6 2 by 3 days then you can multiply 3 6 18 18 to just go mal plus mixed fraction plus lui hoi loi tai ram pia cho basic hin a chai na ding in khat bo kit lew han chi 10 days you then chi 5 days you ta 5 days hi hale iti dham an to khomana da ni za chai hon dem atya hi le tutela la pe 5 days hi le ni za nen chai dem ta hi le 10 le 5 LCM kra la total wa po do ne 10 to 5 to LCM kra la zan ham 5 1 is 5 5 2 is 10 5 1 is 5 kisune be the ro ya 5 2 is 10 into 1 to zan ham 10 unit ti to ding ya cha chi za times 10 into za times 1 times tala chun 1 unit per day and mai no khotha ni khana zan ham tala unit kha khara to ya cho unit som to na dinga chu ni som so lut 5 into 2 unit per day tala chun b hin ni khana ni to do la chun soma to do na nga chu ni nga so lut la chun a plus b chun ni khotha zan ham tele 1 plus 2 chu zan ham 3 acho tele to ding jo total work chu how many days so lut dham tala total work chu som ya ato hana la ni khana chu 3 unit per day so lut na le divided by 3 to zan ham tala 3 3 is 9 plus 1 to 10 3 1 by 3 days the answer hai ni thum le ke thing lo ni thum le ke thing lo su lo na ne na to chai na de nga chu chu basic hin tun question solve the question upon and basic ha go then time and work chu thing ki solve thing ham de chom bane chain bol de he next question chalo then it's a question hai cha hin mi thumin na to ngin iti to am tele a b and c chun complete the work in 12 days 15 days and 20 days at it ama hin a b la c chun ni za sulunam 12 days 15 days 20 days sulunin together upon one to home wa hele ni za how much time ni za sulu divem this
to chui sol bangwa chui ti sol du ham tele mi thum hei la chun thum kala ding a b c a chun ni za sol nam tele 12 days b chun ni za sol nam tele 15 days abana c chun ni za sol nam tele 20 days azawa ta bang ma to li ya lai li koi ding nga hi la nga koi ding thum hei la thum koi ding he acha ti le mo chun na to ding chu zan i ham ke thelo na to ding he na denga chi pi la de ga tiam ti le total LCM la ngai total work chen na denga cha total work he na denga cha LCM la ding he le total work is equal to zan ham LCM chu pi la dham 12 to 15 to 20 LCM ko la 2 zan ham 2 6 12 15 ho ki pol thelo ya 15 mama ka koi 2 10 20 5 in border 5 3 in border 3 to the 6 3 5 for 15 10 ho ki bol thelo ya so 10 ka koi la kit abana hi 2 1 is 2 5 ho ka bol thelo ya 5 mama ka la 2 5 for 10 abana 5 1 is 5 1 ho ka bol thelo ya 1 mama ka kai la 5 1 is 5 5 1 is 5 kisune be the telo che si multiply kam bola le ya som LCM cho 2 3 is 6 6 2 is 12 12 5 is 60 apona ka bola hele 60 unit kamoi 20 is a times 60 lam tela 20 2 3 is 60 to tela c here ne khotha phem tela 3 unit per day ni khana thum thum to do c hin la b hin ni jana tom do talam tela 15 into 4 15 4 is 60 tela 4 unit per day ele a hin 12 into 5 tela 560 chito hin it's to hin multiply la chun is that times them tela 5 times he la chun amni khotha yin he 15 to is that times 60 lengam tela chun 4 heading to ta bang che acha tia hi le no to ding chu som thu me an to khomo ba le ya tam tela ani khotha he na denga chu a plus b plus c ni khotha chu janham a ni khotha chu janham ngai mo b ni khotha chu janham li mo c ni khotha chu janham thome mo ani khotha chu jatam to tala tela 5 plus 4 to 9 9 plus 3 ko janham 12 unit per day an to khomo ba le ni khotha chu som le ni ta chu ato tela na to ding zan mam tela sorry na to ding zan mam tela som bo mo ale ani khotha chu janham tela 12 it's hi ani khotha together and to wile ani khotha su du za chung ni he ato tela 6 10 to 60 6 to the 12 2 5 for 10 to the 5 days answer chu janham chance right a b c chun achang changa to wile khanen somania khat hin ni somla ni a chai khanin ni somla ni a chai khanin ni som ni a chai a b le c chun an to khom wale jana chai dham ni nga a chai ding he hi che na denga chu total wang hi whole loading total wa chun ni khuwa pana whole loading LCM loading abana hi chu anu khatha chu la do ding pana chu to ding za namam thum wa ni khotha za nam divide la chun ani khotha su lo za no ki moding he answer chu pitam cha hi tile 5 days b to answer he to question number aban chi within cha question b sam tele a can do the work in 2 hours b do 3 times of the work b hin ana to 3 times this ana to za chu za thum chu pungka gen in zawin si chun pungka gen in zawe ato khomo ba le ni zana na cho ki chai ding ham tela chu ne khat za chum jing ten aje ti bol do ham ta hele e chun alang pia hi e chun ni za sul ram tela 24 hours solot e chun ni za sul nam tile 2 hours 2 hours zo 2 hours solonin abana b chun ni za na solo nam tile b do 3 times of the work 3 times of the work
atia hele zat thum vei hiding tin hai o zat thum vei hiding a hi in abana c chu pham tela c can do the work in 8 hours mine c ni phaja sulunam tele 8 hours e to sia hi an to ke bang ema b a hi ke bang lo che pijanam tela b hin 3 times zat thum vei to ngai chana b hin 3 times to ngai a hi chun athang pya chila ngai han ji le b chun 3 times of the work tela 3w tu ta 3 times of the work na to w hi la 3 times of the work chun pung kai za na chayam tela pung ka gi ra chai 8 hours a chai ajo tela ana to chu ki ba sa din wa le 1 times of the work ni ngai chana 1 times of the work chu hi ding a le 8 hours divided by 3 hi noi na nga chi da 3 by 8 hours so ru ajo tele b chun hi china to chu ki bang da chu 1 work chu miu sin to khon so ke da chu ala chun bia chu za do tam tele 8 by 3 hours to chu na to ki bang so ke da chu na a chun na to chu w chu 2 hours a cha ya la b chun c chun 8 hours a cha ya la b a chu modify in bol ngai chu pisin am tra 3 times ati chu 3 times of the work tele the work ki chu a chu the work chu w khat ti ne chu hoi tam c chu c a chu w khat ti ne chu evanga b chu 3 times of w ki chu on ke compare ding ala 3 hi kala do ngai chu na 3 kala do ala 1 work ana to chu ki ba ngai chu bo na ana to chu bo na ki ba lo ala ki compare thai lo achu tia hi le in compare de wa le ti bo do tam ti le a chun 2 hours in a chai in c chun 8 hours in a chai in b chun 8 by 3 hours in a chai tele LCM kan la ngai ta chana LCM kala ding ale ti kala ding ham GCC LCM kala ding a hele ti kala ding ham ta cha denominator a hi 3 cho cha denominator a 3 am ala chutan che multiply na chutan che multiply na abonen la do hom tari la cha pi ham abona kan la do hom ale ya chu za tam 2 3 6 hours idin bia chu za ham 8 hours bom ta abana sia chu za ham tra 3 5 3 za 3 za 24 hours ti cha abona 3 ka multiply a hira na fraction za back khawe ga back kirte he thina divin LCM kala dinga hi chi fraction jo number b ai fraction ya cha fraction kala do no ya cha entirely abona chai p ka bol ham tra 3 ka multiply ya de cha 3 ka multiply ya le a chu za tam chi ka lo do tarin bating fraction ka de lo ya cho 3 ka multiply ya le za tam a za so tam da 3 to za 6 r so ta ele 8 by 3 into 3 to za ham 8 by 3 into 3 to za ham ta 3 la 3 ka kal 8 bom chala na that's 8 hours in abana 3 into 8 to za ham 24 hours to hai LCM kala dinga hele pp kala da tam te cho thombo kala ngai ta chana cho thombo LCM kala ngai ta kala dinga hele bele ho chana 6 to 24 hi alin pen number lim pen la tare da 24 LCM so ka helo chana number lim pen hi so ka kha che pham te number lim pen hi la hi le he chi multiply ya bona divide ya LCM yang cha hi la wala chi LCM cha pa hi multiply 2 to multiply la 3 to multiply la 4 to multiply ta abona number yo sina divide ta ka chana bola hi LCM ho so ding he 24 into 1 to ham 24 hi thei abana 3 is 24 hi thei abana 6 4 24 hi thei abona divide hi ya chu ham LCM chu 24 hi so shortcut hi in achuti lawa yong le azawai bol ta bang wa chana bo ke deu azawai bol ta bang wa chi bol wa hi le LCM la ding ai le pm ta 6 to 8 to 24 LCM kala hi le pm 2 3 is 6 2 4 is 8 2 1 is 2 2 2 is 4 3 1 is 3 4 chi ki bol hello 3 3 and 3 4 is 12 mana 2 1 1 chi ki bol hello 2 2 is 4 2 2 is 4 abana this multiply la chan 2 into 3 into 2 into 1 into 2 into 2 ka multiply la zan ham
2 3 is 6, 6 2 is 12, 12 1 is 12, 12 2 is 24, 24, sorry. Kishneo bet hin lai cho na. Kishneo bet hin lai, then kishneo bet hin lai. 2 1 kishneo bet lo, iwan cho kishneo bet 2 1 is 2, 2 1 is 2. To hi mo se multiply mo ta. 2 into 3 into 2 into 2 into 1 into 1 into 1. 2 3 is 6 is 2 12, 12 2 24, 24 into 1 is 24, 24 into 1 is 24, 24 into 1 is 24. 1 out of 24 so total. Acho tia hile a b c chun khotha b tam a plus b plus c chun khotha b b ham tera khana hi li ya ni khotha khana thumia khana khat chi si ya mo ni khotha chana ni kho kha khana neki ko phoma wale za thum tam 4 plus 3 plus 1 chu jan ham 8 unit per day an to khoma wala ni khana chu gi da to da uch ala na to ding is at mam total work chu jan mam to ding is at mam tela 24 ounce la 24 chu ni khana gi da to da wala ni jana chai di ham tela chun ana to ding za ro chu ani kho thau ta na divide ngai chu na is at time ham 3 the 24 3 hours pungka za sulu nam tela pungka thom sulu ne 3 hours ta che ke so fe ye acha tia hi le ne khat concept hung do me le wa iti ki bol ham ti cho na to cho khat hi ngai compare dinga la na to yo si ki ba chan ngai cha na mi thu me compare dinga la na to ki bo ngai 3 times ki ti cho 1 times na so de ngai 4 times ki ti la 1 times so de na ta che ki bol de next question chi o la question number 4 have a in P7. A can do any work in 20 days and B in 5 days. A is a solo num. A can do any work in 20 days and B in 5 days. If C takes as much time as A and B together, C is a solo num till A le B to go ma solo jatinet. A solo na hele. How many days they can complete the whole work? Day it la bon what A plus B plus C chun tong khom wan la le ni za ne chai di wan ti ne cho ala chai C ni za solo na ke te lo bi C chun A to B chun ni za solo za chu C to C solo za chu A le B ki go ma solo za chu na ke bange la chun A le B chun ni za solo nam ti hen de nga chu na za to hanam ti hen ngai chu na sia chu A le B chun ni za solo nam chla ya hi za solo nam ti chu sia to ke bange ti ne cho ya chu C chu ta koi ding ki se the nai lo C ta koi ding abana mai te dio C chu ni za solo nam ti ki hanai lo he na dinga chu chete ni hin na to di za ni honam ti chu kan pan ngai ta chana LCM kara ila 20 to 5 LCM kara le zan ham 5 for the 20 5 1 is 5 ki shne be the lo 5 for the 20 into 1 chu zan ham 20 unit le B chu ni za solo nam tela 5 for the 20 ni khota kana chu 4 unit A chun 1 unit tele ani khota on chu zan ham A plus B ni khota chu zan ham A plus B ni khota chu 4 plus 1 1 plus 4 khu zan ham 5 ele ni khota 5 unit per day hi la chun A le B chun ni za solo nam te la chun A le B chun na to ding zan ni honam 20 ni hon ele A B le B cha ni khota zan ham te la 5 te la zat ham te la 4 days ti A le B chun ni za solo honam te la 4 days it's a 4 days solo chu C a to en ge bangai da cha if C take as much time as B and A and B together A le B chun together as a solo nam te la A le B chun together are 4 days solo na le C jong chun za solo dam 4 days equation ana sai chu se ne 4 days ati chapana 4 C a ke ta ala C dinga chu ani khotha za da tam
4 5 25 unit that's na seeding a achu tia hele abon 1 to home theo that's to he na to ding zan mam 20 abon 1 to home le zan ham ni khota a plus b plus c ni khota to a ni khota khat b ni khota li c ni khota nga ake go ma zan ham tele 5 plus 1 plus 10 10 ni khota to som hele ni zalo nam tele 0 to 0 cancel 2 days 2 days both say upon masolos ita cha kisul fahin available video available practice la chon alam pi achi dana he de he next question chalo tala A and B can complete the work in 10 and 12 days respectively. A to B chun nija sulu nanam A chun nija sulu nam tele nisoma sulu nin B chun nija sulu nam tele 12 days 12 days asulu ne tata ele B chun na tong khomanin abanin ni thum zawin A chun adar hatai ni thum chun after 3 days A left the world ni thum na to khomans ra ni thum na to khomala chu ni khotha ke ngai chala na ani khotha ke na denga chu to ding zan mam ti ke ngai to ding ke na denga chu LCM kala ngai 10 to 12 this one ani khotha ni khosulu jaron LCM kala ngai ra 2 za times sum 2 5 10 2 6 12 ki sunya be thi tro ya 5 2 za 10 10 6 za ham 60 unit khosulu na ile A to 10 into 6 unit per day. A no khota chu gometa. B no khota khuzan ham tala 5 to the 10 5 is 5 6. 12 into 5 to 16 na. B hin ninga asulu na hila chun. Nikhana ni khota ki goma chu zan ham tala. Nikhana ni khota ki gom chu zan ham tala. Goma hila zan ham 5 plus 6 11 unit per day. Ato khomana le A plus B no khota chu zan ham 11 unit per day na som gubla chu na som la kha chu ni khana chai hun chu na aju te le ni za to khomanam tera 3 days to khoman 3 days to khomana la ni khana chu som la kha khara chai huna le ni thuma to khomana la ni thuma chu za chai hun dam ni thum chu into 3 ka bol nga chu na ni thuma chu ka bol nga la 33 unit na chai hun da chu ni khana som la kha chai le ni to khomana la som la kha chai ni thum to khomana le zatam som la kha ma to khomana chu ni hana ego ma hele za som 33 days na it'll into 3 di na ke chai na ale question chun then calculate how many days work will be completed ni za na na to chu chai hon ding ha and ni za na na to chu ki chai ding ha ma ti ta chu to he A chu na da la chu A left ki ti na chun na to chu B bo na to ta chu na B bo na to ta chu A na da la ta chu A chu ni thum zo pa na da la ta chu na B bo win a to ding a hi la chun B na khotha bo ki sim le ta chu ta la te ka banga ana to du chu to he to ding zan mom te la to tor wal chu zan ham 60 chu na minus A le B ni thum to khom chu na A plus B chun A plus B 3 days work chu la 3 days work chu zan ham 33 units chu na I minus a hi la chun zan ham 10 la 3 la dollar 7 5 la 3 la dollar 2 30 40 50 okay 27 unit ki baat na to ding izat ki ba nam 27 unit ki baat izat to din na to total izat ham tela som gom hiya ni thuma to khomana chu ni izat to do ding izat to do hanam tela som thuma thum to do han amo chu zat ham tela 27 mo ta na and is 27 mo chu en la dala phana chu b na changa to ta chu ele b ni khotha chu zat ham tela changa he B ni khotha chu zan ham tera chala B na changa to ding pa chu B ni khotha chu zan ham 5 ya chu chale 5 ka bol na echi ni khotha asulu di ja che 5 is at times sum 25 27 ko 5 and divide down 27 cha 5 at 25 2 in hand zan chu 5 ka divide 5 2 in hand
5 25 26 27 27 hen tela charam chi b na changa to chun za sulu nam tela 5 2 by 5 days sulu chala na ale 5 by 2 days sulu na hi le ngai to rodi lo lai kan min how many days can complete the whole work tia hi le a chun 20 days b chun okay di nai atu tia hi le chun chi ni khomo chang cho na chi b ni khomo chang cho b ni khomo chang cho hi za solo na hi le question and say chu then calculate how many days work will be completed ni za momong lut nam na to chai na ti ni za lut nam tia hi le abula to khomana cho total days chu za lut nam days chu za lut nam tia hi le ama sa ele bin to khom chu za nam thum ele amo chang chang chu days ni ko lut za chu chala ya utin elo le chala ma ju ta try days ni ko sulu diza cho e to bin na to khom la ya chi ni za to khom anam tela ne thum to khom an na ala to amo chang chang chu bin ni za na chem tela 5 2 by 5 days thi ko ma na za chu tam tela 8 2 by 5 days to answer hai thi question number a to answer hai Question number 6 level 11. A and B complete a piece of work in okay. Thought about mama work it do. A complete the work in Nizana Chayam A chun Nisoman na chayin. B chun Nizana Chayam Nisoman Ningana chayin. A and B start work together. After 2 days, A left the work. A left bin nan to common touch. Ato khom ningala ana to di hold on masa ngai chula na ana to din hold on masa din LCM hold on ding here 10 to 15 LCM hold on ile zanam 5 to the 10 5 3 to 15 kisnya be the talo 5 to the 10 10 to 3 to 30 to din zat ki mota na total work su zanam som thum ato tala 10 is a time sum che 10 into 3 to 30 15 into 2 to 30 ele b ni khotha ki mota ala chun an to common A and B question is chu A and B start work together and after 2 days they left the work tela chun ni to common jana A po do masanga chu A plus B 2 days works ni to common chu za to do hanam tela A chu zan ham A ni khotha chu zan ham tela 3 B ni khotha chu zan ham tela 2 ani khotha ki ko ma zan ham tela 3 plus 2 ni khotha ki ko ma 5 chana A plus B 2 days work. Let's do 2 days work. A plus B 2 days work. Zan ham tia hele. Ani khotha hon to ni to hon le zan ham che 10 unit to hon ta. 30 unit la chu 10 unit to hon ta na. Calculate how many days will the work will be completed. Ato tile koi pen dal ham chahi A left the work A na dal pa na chu remaining work do da chla hen remaining work na to ding izat ki panam to hi dile total work chu zan ham 30 minus ato khomana chu ni to khomana chu za to do han tam tela 10 na to do han ta remaining work chu pam 20 unit has a 20 unit chu B na to ta chu A pot ta chu na A na da ha pa na chu B na to ta chu 20 bang hem B na to dinga hela 20 work chu B ne hotha za ham tela chala nga hen 2 tela za ham chi 2 1 is 2 2 0 0 10 days B na mo chang sia to pa na chu ni som chu ro chana na to ding mo chang chang chu a to tela ni za lu nam ma tia hela chun 10 hiting hi to 10 na tinga da di lo ra chu ni za lu nan tela B na chang sa to chu za ham B na chang sa chu ni som su lu ta evanga B na to masanga chu ele B to khom chana
ele bin to khomana chu ni za sulu na ni za to khomana mane hin 2 days ti chu 2 days to khomana le aji go mani za to tam 12 days answer che pe ham a 12 days de hai ti che hai abana next question chutin question number 7 vilahan a can complete the work in 10 days so a hin ni somena chain b hin ni somna ningana chain a and b start to work together a le b na to khom da na to khom ningara na to hol go do ngai chala na 10 to 5 ko kamale LCM pala la 30 anara le chun 30 na modem hin 10 to 3 times 15 to 2 times ani khota ka mutan a chuni khota za ram tala 3 b ne khota za ram tala 2 to tia hele because tala after some time ta he ani ko pi lo ta chana a left the work the whole work will be completed in 9 days that is ta hi a hin ni khoi za ram kha jabina da han so days ke lo chana e wanga abon jang kya cho na to cho bon jang kya cho ni za na ki chai ha 9 days ne ki chai ya de 9 days ne ki chai in ato tia hele iti izoba cho e na da ham ti sana ato tia hele ele bin ato khomana le za tam bi chu ne khotha za nam ti le bi chun ni khotha ni bo jala na bi ne khotha chu ni he cho ele e na da la chu b na changa to ngai chala na e na da la chu b na changa to ngai ele a chun chala left the work and the whole work will be completed in 9 days 9 days a chu b na chaya hela chun b chun ni za to ham na to iza to do ham ti na da b chun ni ko to a ni ko tha chu ni 2 unit per day ni khotha hi hele ni ko chu 2 unit per day bola 2 9 18 unit na za to dom tele b na chang sa som le get na to do cho na som le get na to do cho ni khana na ni to do hele ni ko chu chang sa to cho ye chu e na da ra ta cho na ele ni za na mam tele ni som na ni get na to om cho ele ni som na ni get na om hilo to do cho b na chang sa la to ding mom mong za mam jala nga he tela to ding mom mong som thomum som le get chu b na chang sa to ala chun 12 na to som la ni chu day silo na to som la ni chu a le b na to hom din na cha a le b in na to hom hilo de chi a boy na to ti na he try to explain ke linge khabe try video chun the whole work will be completed in 9 days ki chu na to chu abon ching ke ya chu na to som thum chu nikon ke chai the de chu e na to na sungjang kisim ele bi to khom nan sungjang kisim bi na changa to na yang kisim chala na e na to na yang kisim ele bi to khom yang kisim ma hele abon bona hi bi jaw so ke chala na abon bona hi pham b zau so ke na to na he atu tele b na to do ato do zat mo sim do ding hela ni ko sung se chu b na to cho echi ni ko sung se na to ding ki chai chu e chu hele ham khana hi e chu hai da cho e banga b chu na to thum ke ya chu b na chu zat mo b na to a hele b na to mo chu ki sim le zat he dam tele ni khota ni hela tu na 18 unit na to som thum la chu som le ge ni b mo cho na e zau lo b na to do mo chu zan ham tele som le ge atu tele e na to do di za chu za da tam tele na to din total work la chu b na to si chu ke la do le zan ham 12 unit mo cho na it's a 12 unit mo chu chala b na to si chu akila do chu izan hiam tele b na to si chu 18 unit so ta chana
ele a kisim thalo cho ele amo cho kisim thalo chu za am tala somlani chu a na to ti na cho na a na to ti na cho ele chu a ne khotha za ham tele a ne khotha zo chila ngai 3 tela 3 da cho na che ele chun za ham che 3 za times sam 4 3 4 za 12 tele a chun za ni za to ham tela ni li to ti na cho a chun ni li sum bo to ti na cho ni ko 60 chu na to bon chang kya ki zo e wanga ni li chan chu a na to b to khom han a ni li chan cho to b chu ni li yang to e wanga ni li za wanga to pe ko ma chu ni ko to chna acha tala le a chu ni za zo da la tala ni li 4 days ita chu ki hol do ya to tile question number 8 9 10 question number 8 hi aban ting le in apaden bolot tu nya dingin chan chan ma ta